Assalamu alaikum tuğanlar. Mana biz futbollar bilen oynap ketke Kırgızstan'da kurduk. Mana gitdegi sizlerge mana şu yerlerdi ko'rsatib ketayik. Mana zavod, buyaktan jol tuş kelgende buyak mashin qo'ychu yer, buyakdagi anan mana bayagılar melsahana. Bunun janında ele özümüzün ağı jaylaşkan kızıl jelegi menen. Bu meçit. Bunu Peygamberimizin atıga koyduk. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin meçiti dep koyduk. Anan yakat tuş gelsek bu bizden zavod. Bu yerde toyxanamız var. O yerde benzinkana. Anan bu yakat tuş gelgende Moğol jakta aeroport samolyot uçuşka. Бүгүнкү күндө дагы ушундай балдар бар экен. Мен ойлочумун, жөн гана TikTok чыгып, Free Fire ойноп, PUBG ойногон эле балдарбы деп. Бүгүнкү күндө ушундай тастан үйлөрдү жасап, шаарларды куруп ойногон балдар бар экен. Мына Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям атындагы мечит. O шаардын ак үйү желеги менен. Бул мечиттин алдыдагы бак дарактар экен мына. Азыр жолдон өтүп кетип баратсам, балдар ойноп атыптыр, ушинтип тарта койдум.